Ustaz, biar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita angkat tangan ke atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kerja kita yang terbaik dikabulkan oleh Allah, khususnya untuk yang berbahagia, untuk bapak kita, orang tua kita yang lagi berulang tahun hari ini. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya man lahul umur kulluh wa biyadihi al-khairu kulluh, nas'aluka khairan kullah wa na'udzu bika min syarri kullih. Fa innaka antal 'aliyyul 'azim. Nas'aluka bihadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hidayatan tashrahu biha sudurana wa tadfa'u biha bala'ana wa tarfa' biha darajatina wa tarfa' biha darajatina wa tarfa' biha darajatina wa asil biha maqasidana fid daraini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahu la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa nawwir qalbahu wa thabbit imanahu wa wassi' rizqahu wa 'anil syarri ab'idhu waqti hawaijahu fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, sahhil 'alaina bi kulli 'asir bijahil bibashirin nadhir. Allahumma dif'anna al-bala wal waba wal fahsya wal ta'un wal munkar wal baghy wal syuyuf al mukhtalifata wal syada'i wal corona wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada min qaryatina hada khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li shaykhina wa limashayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman hadana ila al-khair wa li jami'il mu'minina wa mu'minati wal muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wakhtim lana ya Allah ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimati wash shaqawah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, luar biasa. Itu tadi pagi kita karena ada kekuatan. Tidak ada sengaja dari kemarin. Kita karena pagi saja.
57 tahun hari ini. Satu besok ya. 57 tahun secara administrasi.